hano umugore arapagasa umugabo ntapagasa ikibazo umugore aja mu cyaro akamara icyumweru ari mu cyaro hari uwonse yagiye mu cyaro ajana n'undi mugabo wa mugenzi we mu cyaro bageze mu cyaro bakodesha roji inzimwe ko umugore n'umugabo kandi atari umugabo n'umugore atari umugabo wiwe yasize umugore Kasarani yajanye n'umugore wa umoja bahuriye muri gare bahuriye kuri stage yo mu mugi bagiye mu Mombasa ntizabagaho ibibazo zo mu ngo yuko zaje ku Karubanda ahangaha ni ku Karubanda ahangaha ni kuri bose babireba cyane umuryango warangwaga n'ibanga ry'urugo uko nk'uko ngewe mfite amabanga yanje mu rugo rwanje nawe ufite amabanga yawe mu rugo rwawe umunsi nayazana hano kuri media naba ndusenya yes ndagusuhuje kwifurije igitondo ciza wewe bukende sana bigorobye kwifurije umugoroba mwiza bivanya naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo dusuje abantu bose bumva urimi tuvuga aho muherere hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde dusuje abantu bari ruguru iwacu muri gakondo cyangwa se mu gihugu ca Kongo kwivuko turabasuhuje cyane ngo Imana ikomeze ibishimire dusuje umuryango wa M23 afite twirwaneho barwana shaka bari mu gikorwa ciza cyane Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire dusuje abanyafrika abanyaziya abanyaburayi n'abanyamerika ndetse n'abantu bari muri Kenya namwe turabasuhuje ariho duherereye by'umwihariko ndagusuhuje cyangwa se ndagushimira uko subscribe kuri Ineza Live TV uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe Imana iguha umugisha kubyo wakoze wadukunze nta kiguzi udukunda ntaco tuguhaye udukunda tutakuzi cyangwa se utatuzi warakoze cyane uyu munsi nagize umugisha cyangwa se nagiriwe amahirwe yo kubana n'umukozi w'Imana kugira ngo tuganire ibintu bimwe n'ibindi biriho ibyo tubona kuri abakozi b'Imana n'abahanuzi azakubwira ngo ejo bizagenda gutya ejo bizaba bimeze gutya nagize amahirwe yo kubana nawe si ubwa mbere ni ubwa kabiri njyewe ndamuzi duherukana amezi nk'atanu kuri atandatu ashize yaradusuye hano kuri iri kanisa nanje nyoboye turaganira kandi twaramushimiye Imana ngo uzamuheze umugisha umushumba reka dutangire twibwirana kugira ngo umuntu ukubonye bwa mbere kuri iri kanisa akumenye noneho amakuru tuza kuganira tuganire nyine nawe yabashije kukumenya ni karibu cyane murakoze cyane naje ndabashimiye cyane kandi nshima n'Imana yuko twarangije umwaka turi amahoro igihe cyari gishize ni kinini kandi nshimira televiziyo yacu yadutumiye iby'ukuri ni umugisha kuba dufite n'abantu bakora uyu murimo kuko nabyo bifasha umurimo w'Imana n'ivugabutumwa ryagutse rigera kure kandi rikagerera hose icyarimwe kandi rigafasha benshi rero amazina yanje nitwa Pasiteri Ruhara Aimable nkorera Nairobi hano Kasarani Maji Mazuri murakoze cyane yego turakwishimiye ariko burane nabyiza kuvuga ni kanisa uyoboye kugira ngo nabyo biza bisa neza iyo uvuze ko uri umushumba ariko ntuvuge kanisa uyoboye wenda hari nk'aho tubyishimira ukabona niyinga baragusuye ku itorero urakoze cyane icyo ni ikintu cyiza cyane byari bincitse nyoboye ikanisa yitwa Impact Mission Church abenshi bararizi ni ikanisa ryiza rituye hano Kasarani nije mushumba waryo mukuru nkunda kubona iyo Antoine Rutayisire ari kwivuga avuga ko ari umushumba ndi umushumba wa Anglikani mbe ntibeshe mfite umudamu umwe Imana yanyihereye n'abana numugisha abana ntazavuga umubare ariko bazakunda kuvuga ngo mfite umudamu umwe Imana yanyihereye ese bari abashumba bagira abadamu babiri biterwa n'imyemerere bizashoboka muri iki gihe bizashoboka sibye twebwe ntabwo tuzemera ndi umushumba ufite umudamu umwe n'umuryango w'abana batari bake n'umugisha w'abana icyo ngicyo kiba kibaye mushumba rero uyu munsi nifuje ko tuganira cyane cyane turibanda hejuru y'ingo navuga ko ubu ngubu heza ibintu nimba ari
satani wagize imbaraga nyinshi mu bantu, nimba ari iki abantu bikanze, nimba ari irari ry'iby'isi, nanje birancanga. Ariko kubera ko wowe tugufatamo abantu babiri, uri umubyeyi kandi ugasubira ukaba n'umushumba, nateguye ibibazo nka bingahe nifuje ko wenda wadufasha gusobanukirwa, cyangwa se n'abandi bafite ibibazo nk'ibyo mfite bakarushaho gusobanukirwa. Twagiye twumva abantu benshi iyo bashatse akavuga ngo ndakuze cyangwa ngeze mu myaka yo gushaka, kandi n'ikindi abo tungana bose barashatse, reka nanje nshake. Kubera ko abo tungana bashatse ariko agashaka bitamurimo cyangwa se atarabipanze, ugasanga nizango zihora mu nduru, nizango zihora mu ntambara. Ikibazo nubaririza aho ngaho sasa kiravuga ngo urushako niki, cyangwa se wosobanura gute urushako ku bantu batararugeramo? Kubera ko abarugezemo ibo ndahamya ko hari ikintu akayinosiyo bafiteho, nk'ico wosobanurira abantu batararugeramo kugira ngo barugeremo barabipanze. urakoze cyane. Yego. Ndabivuga mu buryo bwa gikristo. Iyo uvuze urushako buryo uvuze indoa, ni nkaho warumbajije ngo indoa ni iki muri iki gihe. Yego. Gushaka umuntu yabisobanura gutya ite? Iby'ukuri igisubizo nyaco, indoa ni umushinga w'Imana. Ni umushinga w'Imana yateguye kuva ikireme muntu. Rero gushaka biva mu mugambi w'Imana, kandi gushaka umugore mwiza muzahuza ubuzima bwose n'Imana imutanga. Ntabwo umuntu yashaka ngo bishoboke, kuko ari umushinga ukomeye ubamo intambara nyinshi, kuko ni ishuri ritaza rigira igihe rirangira. Umuntu azashaka, kandi aho biza bitandukanira n'andi mashuri, nuko umunsi ushatse ari wo munsi baguha certificate, bakaguha diplome ugitangira ishuri. Ntacu uramenya. Ariko andi mashuri umuntu azahabwa diplome ari uko yize yarangije. Yego. Ariko urushako rwo, kuko ari umugambi w'Imana, baguha diplome ugitangira kwiga irya shuri ugiye kujamo, kandi rikaba ishuri ritarangira. Impamvu urushako benshi baza bagenda bakananirwa, kandi ntibigira urugero rw'umuntu unanirwa urushako. Umusaza arananirwa urushako. Yego. Umusore muto akananirwa urushako ari wagishaka. Ibikwerere bikananirwa, kuko ntibigira umuntu wapfa kubishobora. Tibigira umuhanga wabyo. Ariko urugo rwiza cyangwa se urushako rwiza, gushaka kwiza signification yabyo, ni umugambi w'Imana. Imana izishigikira mukabana, ari Imana ibubakiye. Imana niyo itanga umugore mwiza, Imana niyo itanga umuryango mwiza. Urakoze cyane. Asante cyane mushumba, ngira ngo ico ngico kibaye kiriya cyangwa se kirasobanutse. Hanyuma ikindi kibazo nifuje kukubaza, twavuze ko tugufata mu byiciro bibiri, kuri umushumba ukaba n'umubyeyi ufite experience imyaka hejuru ya 20. Wowe ufite ibintu byinshi wahuye nabyo byiza n'ibibi, usibye ko nta rugo rutagira ibigeragezo. Abantu bose bagira ibigeragezo, gusa bivana no kucitwaramo. Nahita nibaza ntese urugo rudafite communication niki warubwira? Urugo rudafite communication, urwo rugo ntirushobora gukomera. Mu nkingi zubaka umuryango zigeze kuri 7 ziba mu zo tuza twigisha abantu bagiye gushaka. Inkingi ya mbere ikomeye cyane ni communication. Iyo communication ibuze, uwo muryango uzuhura n'ibibazo byinshi cyane bikawugora. Yego. Kuko nta muryango cyangwa se nta muryango udashobora guhura n'ibigeragezo. Mu ntambara tugira z'imiryango yacu twese, hariho ibanga ry'inzu, hakaba ibanga abantu bagirana mu buryo bw'amasezerano yihariye, atarariya tugirana mu buryo bugaragara.
hari amasezerano umuntu agirana na mugenzi wiwe bagiye kubana yihariye, ariko inkingi ya mbere yuzuza aya masezerano ni communication. Rero uko nyabwira umuntu washatse nuko yaharanira kugira na communication na mugenzi wiwe, kandi communication iziva mu kwizerana, kugira ngo duhuze tugirane communication nziza umuyoboro wawe n'uwanje, nuko ngomba kukwizera akakubwiza ukuri. Communication yanjye akakubwira uko nteye kose nawe ukamenya uko nteye kose, kugira ngo tubashe guhuza umurongo, kugira ngo tugendane. Urakoze cyane. Ako nukuri hari ingo nyinshi usanga bo muramba barasi zose, usanga umuntu aragiye amaze kabiri uwo babana ntazi yari, cyangwa se aragiye aje sangapi uwo babana ntazi ngo avuye cyangwa se yagiye he, wenda ntanamenye naho yamushakira. Ariko ngashimangire cyane communication iri mu nkingi zitanu zigize urugo. Ndaha ndatinda cyangwa se nafatiriwe nzaze ejo ndi muri ibi nibi, birumvikana ibyo ngibyo. Hari akantu nabonye ejo bene data bakoze bavuga ko hari umuntu ngo wagiye mu kazi, nakari gaciyeho gusa ngo aje mu kazi yamamara iminsi 4 ari mu baturanyi, yakuye telefone kandi ari umushumba nawe, abantu barahungabana. Twari tubivugiye kuri cakindi cyo kutagira communication. Barahungabana, batanga amatangazo, barashakisha hari mu muturanyi. Ikintu kico ngico rero ntikiba ari ciza. Ushobora niyo unamubesha ukamubwira ati ndi mu kazi nzaza nyuma y'iminsi 4, ariko wabivuze, ariko ugenda ukamuceceka. Uriya mugabo twaramugaye cyane, ariko Imana imubabarire kandi situgiye guca urubanza, nawe ni mukuru arabizi bizakurikiraho. Hanyuma nakwibaza ntese twagiye tubona amasaga cyangwa se ibintu bigenda bivugwa hirya no hino, ukamusanga umugore aje kuri social media aravuza nti umugabo ntazanyitaho, ntakindaza ngurira, ntazayita ku bana, mbese mu by'ukuri tubanye. Ariko bamwe bagiye banakoresha n'imvugo zitari nziza, tubanye ameze nk'umushitsi, bose nzikoresha n'imvugo nyandagazi zidakwiye abantu barezwe. Ati ndasaba ubufasha, mumfashe, merewe nabi. Nigeze kubona umudamu avuga ati kuva nashaka muri uyu muryango ntibarangura urupande rurenze 5,000 z'amanyakenya. Urumva ico kibazo cyari gikubiye muco naringiye kubaza ntese birakwiye ko ibibazo byo mu ngo bizanwa kuri social media? Ndagisubiza, ariko reka mane nsubize kuri kariya kandi ngira icyo nkavuga ko kariya waruvuze ku mugabo wagiye mu umuntu wagiye. Ubundi communication itumanaho ry'umuryango iyo ryapfuye urugo rurasenyuka. Ninka yashiga riba rivuye mu yandi, ishiga rimwe riba rivuyemo, kuko biragoye kugira ngo rwa rugo ruzakomere. Muri iki gihe biteye ubwoba, uko wabivuze biteye ubwoba, kandi ndabivuga cyane cyane mu miryango yacu, yego dukomoka aho dukomoka, bitewe nuko tureba ba data abatubanjirije uko bari bubatse. Yego urugo rwarangwaga n'umuco wa kinyamurenge. Umwana yajaga gushaka azi indangagaciro zahagiye gushaka. Umubyeyi nawe yajaga gushingira umuhungu akamenya aho amushingira hariho, kandi akamenya abagiye kumushingira yuko bafite indangagaciro z'umuco wa kinyamurenge. Yego ababyeyi bacu bari barubatse ikintu gikomeye cyane cyo kwizera yuko umuco ugira uruhare runini kubaka umuryango. Yego kandi ibyo byose byavaga ku bukristu, bikava no ku muco bari bafite w'ubunyangamugayo. Ariko muri iki gihe biragoye. Umwana ahurira n'umuhungu kuri Facebook, umukobwa agahurira n'umusore kuri telefone, umuntu akamupasa umukobwa ari muri Amerika. Ati mfite umukobwa hano. Umuhungu uri muri Amerika ntazi uwo mukobwa, ntazi imico ye, ntazi nabi wabo. Umuhungu yapfa kubona ishusho yiwe gusa akava muzi, akamatangira
akava mu bye. Ababyeyi bagira ngo bamubaze akavuga ngo naje simuzi neza, naramurangiwe. Umurangiwe nande? wamurangiwe nande? N'ikirara kiraho, ugasanga ari ikirara kiranga. Noneho byakubitiraho uko twagiye duca mu bihugu bifite imico itandukanye, ugasanga indangagaciro y'umuco w'iwacu wararangiye. Umwana yavuye muri Kongo agaca mu Rwanda, agafata umuco wo mu Rwanda, agakomeza i Bugande, no muri Kenya, agafata umuco w'i Bugande agakomeza no muri Kenya. Afite imico y'ahantu hatatu yagiye haca. Noneho hageze hano ashizeho inzara, ashizeho umusatsi utukura uruhande rumwe, asize amavuta. Umubyeyi ntacyo yamuvugaho. Noneho niyo wikorera, ndetse ugasanga n'uwa mwana w'umukobwa niwe utunze umuryango. Yego, umuryango ngaho ntacyo bamubwira, iwabo ntacyo bamubwira. Wa musore abonye gusa fesi y'umukobwa uri muri Nairobi akava muze, bugaca kabiri mu gihe cyo gukwa. Noneho ubu ngubu bisigaye biteye ubwoba. Mu gihe cyo gukwa umukobwa akavugana n'umuhungu ukuntu bazabigenza, ngo muzaduhe inka zingana gutya, muzadukorere gutya. Indangagaciro z'ababyeyi zabavuyemo. Ababyeyi ntacyo bavuga. Nibabona wa musore wo muri Amerika ndetse n'ababyeyi bo muri Kenya ntibamuzi, ntibazi se, ntibazi n'imico ye. Wenda wa muhungu yego afite amafaranga, ariko ni umuntu wenda muri Amerika wananiranye. Nashatse kugira ngo nsubire muri icyo kintu, kugira ngo cyumvikane neza, kugira ngo ntange n'impanuro, kugira ngo tubashe gusubira ku karanga karangaga umunyamurenge nyirizina. Kandi noneho umunyamurenge w'umukristo niho nashatse kugira ngo nganishe. Ugasanga wa mubyeyi umwana mutegetse yuko agomba kuvugana n'amanyana yiwe, akavugana n'amanyana yiwe nk'abari bukwe. Za nk'abari bukwe umubyeyi nta disikisiyo. Ababyeyi baremera bagendere mu gititi cy'abana. Namara kugera hano avuye muri Amerika, barashakana, umukobwa aje kwireta uruva, asanga umuhungu ari mayibobo, kamivuge cyane. Kandi ababyeyi kera bari inkwano. Cyangwa se asanga umuhungu ari umupagani, kominikasiyo yiwe ntibazahuza, bitewe n'uko umuhungu yakuriye muri Amerika, umukobwa yakuriye mu bihugu bitatu, afite imico itandukanye. Nibagera muri Amerika, umuhungu azagendera muri gahunda ziwe, umukobwa ntacyo azamuvugaho cyane. Ariko kera uko byagiraga, kandi nshaka yuko nyumva jewe kubwanje, ariko n'ubu ngubu zamera, nuko twasubira mu muco wacu wa kinyamurenge. Umubyeyi yaberaga umwana umuranga, umwana akamenya yuko ashatse mu muryango muzima. Kominikasiyo y'ababyeyi bigatuma abana bayigenderaho, nabo bakagendera mu muco w'ababyeyi, kuko ababyeyi baberetse umurongo cyane. Ariko muri iki gihe biragoye, kandi noneho ntibiri mu bana. Ubu ngubu bigeze no mu bagabo nk'abo ngabo wari uvuze, bariya bene wacu bakozeho ikiganiro, uriya wari uvuze. Ugasanga hano umugore hano biteye ubwoba. Ibyo mbona byonjewe bintera ubwoba, reka mbivuge gutya. Ugasanga hano umugore arapagasa, umugabo ntapagasa. Ikibazo, umugore aja mu cyaro akamara icyumweru ari mu cyaro. Hari uwonse yagiye mu cyaro ajana n'undi mugabo wa mugenzi we mu cyaro, bageze mu cyaro bakodesha roji inzimwe k'umugore n'umugabo, kandi atari umugabo n'umugore, atari umugabo wiwe. Yasize umugore Kasarani, yajanye n'umugore wa Umoja, bahuriye muri gare, bahuriye kuri stage yo mu mugi, bagiye mu Mombasa Pagasa. Bagerayo bagakodesha, kuko ni mugoroba iyo batashe bagomba kuba hamwe. Wa mugore ariko aratekera umugabo utari uwe, aramutekeye, baraye muri mu kumba bafashe, bazamarayo icyumweru. K'umugore n'umugabo. Tekereza abo bantu, ikizakurikiraho ni iki?
ni amakuru mabi. ni amakuru mabi. kandi ayo makuru mabi naza azaza afekita umuryango wose cyane, impande zine zose umuryango usange urajegeye. icyo nyabwira abantu rero, dusubire mu muco wacu. nubwo turi mu mahanga, nkunda gusoma Bibiliya, nkunda gusoma ijambo ry'Imana, kandi ngenda nyigira kuri Bibiliya, ibindi Bibiliya itubwira. Isiraheli yagize igihe kirekire iri mu mahanga. iyo bacumuraga, Imana yabatezaga inkoni yo kubirukana. ariko iyo bageraga, Imana yabashyiragaho kondisiyo y'uko batagomba kureka umuco wabo, batagomba kwivanga n'andi mahanga. kandi buri bwoko bugira umuco wabo. Abanyisiraheli bafite umuco wabo, Abafaransa bafite umuco wabo, Abanyakenya bafite umuco wabo, natwe dufite umuco wacu. yego, urumva. nigeze kujana n'umumotari umwe wo mu Burundi, anjana kuri moto, tugenda tuganira, arambwira ngo ngaza yifuza ngo icyamuha umugisha nibura agashaka umugore w'umunyamurenge nawe akagira umuco, abana be bakagira umuco wa kinyamurenge. byari bivuye kuki? byari bivuye yuko ngo yigeze kugira mwene wabo wagize ibyago, ngo arebe ukuntu abanyamurenge bamutabaye, yego, areba ukuntu abanyamurenge bashigikirana, bituma yifuza kuba nkabo. urumva, icyo ni umuco mwiza undi muntu yatwigiraho. ariko twebwe dusigaye tujya kwiga imico mibi y'abandi no gukozora, turagenda tugakozora imico y'abandi. nabwira rero umuntu mbese agomba gusubira muri kominikasiyo y'umuco nyawo wa kinyamurenge. bivuga iki? tugomba kugira kominikasiyo ntihera mu muryango wanje gusa, inzu yanje. kuko kominikasiyo yawe iheraho mama wawe yavukiye, aho mama w'umugore wawe yavukiye, bikaza bikagaruka bikagera kuri papa wawe, papa wawe akaza akagusingiriza wa muco. iyo ni kominikasiyo. wamara kuyimukuraho, nawe ukayigenderaho, ukayifata iyawe n'iyo umugore wawe. umugore wawe niba afite umuco mwiza, murahita muhuza cyane. nimumara guhuza, muzubaka umuryango mwiza. uko ni ukuri. urumva, naho ngaho bihera. icya kabiri ni iki ngiki warubajije. ese warubajije naramajije, birakwiye ko ibibazo byo mu ngo bizanwa kuri social media. urakoze cyane. icya kabiri kirasa n'iki nari mvuze. ntibzabagaho ibibazo byo mu ngo yuko byaje ku karubanda. ahangaha ni ku karubanda, ahangaha ni kuri bose babireba cyane. umuryango warangwaga n'ibanga ry'urugo. uku nguku ngewe mfite amabanga yanje mu rugo rwanje, nawe ufite amabanga yawe mu rugo rwawe. umunsi nayazana hano kuri media, naba ndusenya, ubu utayikuzo, naba ntayikuzo. yego, rero nisakirirego, ntibishoboka amabanga y'urugo yuko twayazana kuri social media. ntibishoboka ubuzima bwanje bwite n'umugore wanje yuko nyabuzana. hari ibyo njewe nzanenga kandi nkunda kubivuga. usanga umugore n'umugabo, wenda umugore aratwite, nza mbivuga njewe, ariko ni njewe ariko nzamubona atari umuco mwiza. yego, niyo mpamvu nkunda kubivuga. umugore n'umugabo, ugasanga umugore aratwite, umugabo amwambitse akenda, indigeri iriya ayizanye kuri kamera. bimaze iki? urukwaza gupibiriya uruhinja ufite utaravuka, kuragira ngo ababuze imbyaro barabyishimiye, urukuragira ngo abantu bose bishimiye ko utwite. hari abagerageje kuyigwanya ngo ivemo, hari abakurwanyije kuva umunsi washatse, hari abakurariye amajoro wa munsi mwakoze mariage cyane, hari abakugerageza ngo ntusame, urasama ikavamo, ariko ugize amahirwe urasamye, kurayirata, urukuraza kuyirata. ngo idufashe iki muri sosiyete? niki byamfasha muri ibyo ngibyo? noneho igitangaza gisigaye kibaho no mu bana bacu, bakambara ubusa, ugasanga yambaye akajipo, indi iri ku musozi, umukondo wose uri hanze, umukondo arawurangaje, ariko arerekana inda yose. ibyo ni umuco wa gipagani, ni umuco w'abanyamahanga, ni umuco utari umuco wa kinyamurenge. yego, kuri jewe simbyemera.
yego urakoze mushumba. urakoze cyane. Reka mbaze ikibazo ca nyuma dusoza. Baza bavuga ngo kubita imfubyi ntuyibwirize kurira. Yes. Iyo message banyereka ko barayumva nico ciza. Ikibazo ca nyuma natugana ku musozo kiravuga ngo ese kugira divorce hari ingaruka mbi bitera? urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ubundi divorce uretse no mu buryo busanzwe ingaruka ntaranazivuga, divorce ntabwo tuyemera nk'abashumba. Yego. Divorce ni mbi. Iyo dusezeranye umuntu tugiye kumushingira, indahiro dukora, iyo umaze gushingira nkora indahiro ikomeye cyane. Iriya ndahiro umushumba akora, yego, ni indahiro iteye ubwoba. Simvuga iyo abageni bakora izo babarahiza, ariko ndavuga cyane cyane indahiro umushumba akora, akarahira mu izina ry'itorero, akarahira no mu izina ry'Imana. Uguhera uyu munsi kanaka na naka babaye umwe. Ntakiri umukobwa yabaye umugore, ntakiri umuhungu yabaye umugabo. Ibi birahira imbere y'Imana, icyo Imana ihuje ntawubasha kugitandukanya. Yego. Bazabana karamata. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari umuvumo wo kuba mu gutandukana. Satani niwe uzi utandukanya abantu. Ubundi Imana yadushiriyeho kugira ngo dushake umushinga w'Imana. Ikunda umuryango cyane. Yakunze umuryango kuva akiri umuntu umwe. Ibaheza umugisha ngo muzabyare mwororoke. Ariko umwanzi, niyo mpamvu birivuga ngo wasi wigwiriwe n'ishano, umwanzi wawe arakumanukiye. Satani yamanukiye umuryango, yamanukiye uriya muryango, umugore n'umugabo. Urumva? Satani arwanya umuryango kuva umwana avutse kugeza umwana abaye umugabo. Arimo arwanya gusa ngo wa mwana atazaba umugabo, azabe gito aferingi. Urumva? Iyo rero habaye divorce, bigira ingaruka ku muryango, bikagira ingaruka kuri nyirabyo, bikagira ingaruka no ku bana wenda basize. Niyo baba badasize abantu. Hari abavuga ngo hari abantu bakunda kuvuga ngo yaye ngo ngaho kugira ngo umuntu ngabane n'uwo batabana, ngo kugira ngo abantu bicane ngo bicane ngo batandukane. Ibyo se ninda bibabwiye. Nta tegeko ry'Imana rivuga uko nguko. Imana ivuga yuko mugomba kubana ubuzima bwanyu bwose mugatandukanywa n'urupfu. Mushumba kiri aho ngaho. Kandi rinda se inkitse neza. Kandi nimba wiyemeje gutandukana nawe, tuzongere gushaka. Iyo anti yo kunanira ngo ukore be ushaka undi ntibishoboka. Ntibishoboka, ndavuga nk'umushumba, ntibishoboka. Ni bya bindi by'abisi bagenda biyongereraho kugira ngo bashake ukuntu barengera abantu. Ngaho kugira ngo umutekano w'umuntu ubura abantu babiri, ahubwo wabatandukanya bombi bakabaho. Ibyo ngibyo OMS ikunda kubizana, ariko ni umugambi wa Satani, si umugambi w'Imana. Ni ibintu abantu biremeye nk'ibi ngibi nyine bavuga ati turebe uko tubasha kurera abo dushoboye, turebe uko tubasha gukora ibintu bidufasha, turebe iyo yabasije yindi nshobora kuvuga. Ariko icyo ngiye kuvuga muri iki gihe ntibishoboka. Hari ingaruka nyinshi ku muntu watandukanye n'umugore wiwe. Nuko urakoze, Imana igumugisha. Gira inama. Ndabizi ko nawe ni umubyeyi mukuru, ariko uracari nk'umujene. Uko biri kose uzunyuza amaso muri social media. Kandi ubu nyine zo muri Kenya nabonye ubwinshi ari abadamu baziriho, nibo babaye benshi kuturusha. Ndagira ngo ugire inama bano badamu bari kuza kuri za social media, baba bafungura amacano yabo, bagatanga inyigisho zitandukanye. Ndagira ngo tubagire inama tunasoza. Urakoze cyane, ngiye kugira inama. Icyo ni ikibazo cyiza cyane, kandi mba nifuza yuko nafasha abantu bose baja kuri social media. Ni byiza yuko tugomba kugendana n'ibigezweho, kandi ni byiza cyane muri iki gihe yuko tubona abantu bose bahagurukiye kugira ngo baje mu itangazamakuru. Iterambere ryose riza riva mu itangazamakuru. Hari ikintu kigoye cyane iyo ugiye mu kintu utakizi, bikuzanira ingaruka. Ariko iyo ugiye mu kintu uzi, bikuzanira umugisha cyane.
gukora ikintu ari umuhamagaro wawe bikuzanira umugisha ugikora neza, ariko iyo ugiye mu kintu utakizi bituma ugikora nabi, wigana abandi bituma ugikora nabi. Biza bibabaza cyane kuko dufite amashusho media, ugasanga abana bacu batoya bariko barazijaho bakahavugira ibintu bitari ngombwa. Kuriya uba wica imiti, ubundi itumanaho niryo vuga butumwa. Urumva itumanaho nivuga butumwa rigera ahantu kure, rikiza imitima y'abantu, rigashobora kuba ryagorora umuntu. Iryo tumanaho ryiza. Yego. Ariko niturijamwo itumanaho ririmo ibice bibiri. Hari itumanaho iringiri dukora rya YouTube risanzwe, hakaba n'itumanaho ry'umwuga ukora ari umunyamakuru. Urumva, ariko njyewe ndavuga cyane ibyombi bifite umumaro mwiza wabikoze neza. Yego. Hari igihe tuje hariya ukabona umwana ashizeho ikiganiro, wakumva ibintu hayavuga, kumva ko aravuga ibintu bitari ngombwa, akanatambikira ndetse akavuga ibintu bizare byo gusenya. Ariko itumanaho ntirigomba kuberaho gusenya abandi. Kuvuga ngo nimba ubonye akantu gatoya uhise ukajana kuri social media usenya umuryango wose, ntabwo ari byo. Icyo nyabwira rero abantu bafite nk'abana bacu b'abakobwa bafite za YouTube, nimugende mwiga itumanaho, nimugende, kandi birahari hano barabyigisha cyane hano muri Kenya. Mugende mwige, muje hasi mwige itumanaho niki twakora kugira ngo itumanaho ridufashe, kuko ejo n'ejo bundi tuzaritahana iwacu. Nidutaha iwacu tuzabe dufite abanyamwuga, ntituzagira abantu gusa bakora ibintu batazi. Impamvu ubona yuko harimo ibintu mbese byo kwishakishiriza, hari nk'umwe nyabajije arambwira ngo mbanyishakira amavyuzi. Ntitubikora ari ugushaka amavyuzi. Yego amavyuzi nayo ni meza kugira ngo wenda witeze imbere, ariko turikore turize, turikore twaryize, tuzi akamaro karyo, rikiza imiryango, rizamura muri isosiyete, rigorore sosiyete, tuhavugira ibintu biranga umuco. Nimba ugiye kwitangaza amakuru ngiri ndiho, wumve yuko ugomba gutanga ibintu bifasha abantu, ntutanga ibintu bisenya abantu. Yego. Jewe niyo nama nyabagira. Nuko urakoze cyane ku kiganiro ciza, kandi izi message ni nziza cyane. Abantu muyitegerere, mugira ibyo mukuramo bizabafasha, mugira ibyo mukuramo bizatuma muhinduka. Reka tugushimire. Urakoze cyane. Wakoze ku mwanya wawe, biba bigoye inahangaha, noneho no kugira ngo ubone umukozi w'Imana biba bigoye cyane, ariko Imana iguha umugisha ku mwanya wawe, Imana iguha umugisha ku nyigisho nziza utanze, kandi ngira ngo nitunabukirana ejo tuzanakubona cyane rwose. Imana iguheze umugisha, wakoze kutwitaba, wakoze kuza kutuganiriza. Reka mbabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye. Urakoze cyane.